जतनो हामबाय दिनै कायसा बेलायखे नांकुकमानि खबर काहाम बा निउस काहाम न जत ताखु बुखुबाय दफाबाय शेयर खायनो नां तंखा एबा आं शेयर खायनो मुसुखा आबो हंगे हाय ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि एबा जनजाति हामख्राय डिपार्टमेंट नि कायसा वानसुक मुं कग्रग न साबजाखा आ चाप मुंग्रग हंगे अबहाय 500टा पारा बा कामिगो ट्राइबल रोनि कामिगो कायसा कोचिंग सेंटर खलायजागना थांग तंगो आमके ट्राइबल वेलफेयर नि तैदुलमा बाय इंनाय प्राइमरी स्कूल एबा क्लास 6 नि तलावो जे परै तंगनाय रगनो तै कोचिंग सेंटर खायजागनाय 500टा पारावो खायजागनाय कायसा कामिगो तुमुं कुरिजना परेनाय इंतंखाके स्राय इंतंखे आरो खरकसा फोरोंनाय इंनाय कुरिजनानि गोबांखौ हंके गनै इंनाय के फोरोंनाय एबा टीचर बो एटलिस्ट 12 पास इंजाक नांनाय ते 45% इंजाक हंके बेलायखे सावो ये बीए एमए पास के तो बेलायनो सावो ये अ फोरोंथानियो खालगै तंखे बनि फ्यूचर काहाम इंनाय फियाबा ताबंके बरंनि वेजेस एबा रां जों हलाय बेतन रखनै आबंके रेगानि जे मामासुक इंनाय ता आपातत के जागा हंखाके अंगनाबादी एबा कामिनि नक आजार बा खाली तंमा जागारो फोरोङै मानो के जरा एबा टाइम हंखाके स्रायरंनि जे सुबिदा इंनाय फुङो जाके फुङो माखायनाय सारियो जाके सारियो माखायनाय के अभायके टाइम एडजस्ट माखायनाय के परेनायनि गार्जेन एबा बुमा उफाराव आसौ कैसा रिजोल्यूशन मास सुइनाय जे बो मास्टारनो बरक हामजाक बो मास्टारनो फोरोंनाय आभायके सुयै बरक चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सानियागो मारहनाय के ओ सामुरगनो चिनि ताखु बा चिनि तैदुलुय तंनाय रक दायित्व नाखे सावो तामके आगस्ट मास नि बिसिङो आगस्ट ताल नि बिसिङो ओ सामु रिजोल्यूशन रक रहके जानाय सेप्टेम्बर नि बिसिङो फोरोंगानि जेनाय ये ओ नाहरमं ओ कोचिंग सेंटर नि पर्पस संखा चिनि स्राय रक एकालयबो स्कूलो एडमिशन नि टेस्ट खायलांके टेस्ट नाजाखांके बेलायखे नंबर कम उंगै एडमिशन मायांग हाइन बागै आश्रमो क्लास 3 एकालयबो क्लास 6 अब पास ना बागै जों काहामके परेथाय फोरोंलायथाय ये जत स्रायनो अर परेखे जानाय तामके एकालयबो स्कूल के बेबागनो फ्री स्कूल ड्रेस जुता खाता कलम बय जतनो फ्री सामुं नंगबो बेलायखे काहाम ते फोरोंमा बहायनो इंलिश हिंदी राव काहामके फोरोंजागो के आरो बिसिङो ताबो खनामानि गार्जेन कयजन गार्जेन रक सागै तंलायो आरोबो रां पैसा हा माने नाङो मारावो ए आभायके खनाङो के जदि अबहाय इंतंखाके गार्जेन रक रिपोर्ट रथाय बा कमप्लेन खायथाय हायर अथॉरिटी ओ के ताबो अबंखा बाके कुचिं जों स्टार्ट खायनाय ता बसकां सेप्टेम्बर नि स्टार्ट खायनाय फियाबा अगस्त संके जों रिजोल्यूशन सुयै पारा सुयै चिनि मंत्री नि अरो रहरथाय खलायो के ताबो ताम बर जागा स्कूल टं एकलयबो स्कूल टं आबरनो आंकिसा शेयर खायनाय बाक्सा सिजागनि बागैके नांया सियारनि बागैके खनायारनि बागैके बेलायके नां के पहिला नंबर ताबंके 5टा स्कूल चलै तंगो 5टा स्कूल नि बिसिङो काइब्रेंके हॉस्टेल तंगो काइसांके हॉस्टेल करे हॉस्टेल गनां रंखा खुमुलुं ते शांति बाजार साउथ त्रिपुरा कुमारघाट उनकुटी डिस्ट्रिक्ट नि राजनगर खोवाई डिस्ट्रिक्ट किल्ला गुमती डिस्ट्रिक्ट ओ किल्ला न हॉस्टेल करे हाइनमगमनो एकालयबो मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल आभायके होनजागो कंस्ट्रक्शन चलै तंगो खलायनाय आभाय 17टा ब्लॉक ओं तंगो
building tangani chain tongjak baksa ke paitutui baksa ke cheinyako aborok tongu 17ta block o aborok ni target painani target ke 2023 o aborok ongkha Ambasa Omorpur Jampujola Killa Saumonu Hejamara Korbuk Rupaichori Mungia Monu Poddobil Mandui Dumbunogor Damchora Ompi Laljuri Dasoda 17ta ongkha baksa paitutui baksa solitong baksa chengjaya khotong ya omrok ni bade bhaino 4ta block ni bagai proposal rohajak phia approve niyakho a block rongke Lefunga Roishabari Ambasa Dasoda je oro ante kese sathai tongo Killa ningke tempo saka aro hostel kari hain bagai pitra digi ship khai construction cholitung hostel ganangke khaina bagai ke hisab khainai omrok no hisab khainai khake 2023 o chini ekaloibo school 21 tang nai o approve nya no nahar khake ulo 25 tang ngai mana approve nya no 4ta no jukhail hake 25 ta ekaloibo school nai ke kaisa school o sela 240 beri 240 nai total 480 romdi 500 ngai ulo tam nike 500 nani bagai chini sar Rampodo Jamatia bo demand ba koi tong 500 rol hake 21 ta puron khake 10500 o bhaike 12 pass ngai BA pore nai ige hisab khailang ke 2033 o BA pore nai gabang ma ngai hain bagai BA sogui kaham jaga pore nai bagai chini jonojati ni hamkhrai minister Sarampodo Jamatia thangnayo bo Delhi go central government no 1 acre Delhi go chinti pasar in bagai college nane bagai bo proposal roha songo a proposal yasak jagnai hinai om haike Delhi pore ma bisingtwi chini teibu nahormani kotor kolok kusuk kaham ma angthai romdi jeng IS IPS juda competition exam o asogoi officer koto ngani officer ni bokrok yapang ngani bagai jeng saktarna nango ma saktar thai aprokesi jeng chini hano chini yakbai jeng yasagnai chini yakbai jeng naikolnai naikani khaimanai ge amni bagai porashuna ongkha belaikene society ni kaisa bothoma yapang ke lekha pora ongkha pohor ke pohor ongke hamya sitra tongui maya monak mathangnai ge jeng sak ni yakbai basai manai sak ni yakbai jeng chini tripura hanubo naikoloi manai ke hain bagai ang jotono koyo guardian rokno janjabu sano coaching o poregoi ekaloibo school ashram ro boti rodi rokhake srai rok boron future kaham nai srai rok no por nai rok no koyo khasigi gesrang khlai janja porao poregi kusu kotor nani bagai gesi chini ha chin dofano sing naithok kaham khaksang kepleng khlai toi phimanai tongthotoke tongui manai baihaike ge oro saman bisingo chaya tongkheba joton thani ang nakarsano samarok tongkheba belaikene sing hamsajak te buchiarok tongkhake phone bai sungui mano te gana gini netarok ba tuidulnai rok tongkhake borong thanibo sungui man asukene tini bagi mathaka jotono hain hai hambai